staff Kotaro Kukpol do at baby rato ko press conference. Takapan mo sila ni Vice President. Dilo Vice President at mo sirasante kotel kapsingil. Ya President tamle sa ingersel mo mongkot laal makatmokla el LPSL kabalmenta RPPL 12+1 se supplemental budget rel al FY 25 el gitaw si sobra alsel luldimukla ringi ay gel gupmle amendment el morsel ne FY 24 el gire la tokora compact el mauul kada mral comply lobang gel ay gel ngi am LPS el telang tingil tel compact el bel saying ringi ya abelaw mamrigel. Hindi nga rin ay kora pepirato ko ngirmang mo kamil adra media el presidente ako dim leswala do pakatakla al morar adra belu ako te kadamre nga sulir adra olbil el lesab irlo rior er sera tem nombre kal Sunday al mol mutrak lo say lulu session al passer tel budget atara mal tmerang udel gidel kadokoram leswad al mare edel makatmok ding lodyak ding lam makatmok asel 480 mga artiyang direktor ikeda, ma direktor uduy, al tira sa bilil kuk mo ay sa luaseng mo ay ngarangin sa irtirikel al kura retirees at mamalar sel kuk ngeso. Direct kang nari nga igel mle maklaw tutelel al ngeso ma angarira pachet al moray kal kakarusel obis ra kabalment, direct lo di mukla ringiya sel kuk udodal nool nga sir sel lifeline subsidy, lo nga sir ar adal gidela tukura tengki maran mertir. Presidenta direct mal sualo mo katak lingil mo ngaring ay kel bebil ratokol nga adsel tial budget tel RPPL 12+1 el telgibel gide del mutel mo over lo bantrir adra olbil el mari el gidel sel mlekota sel tilob del ngia sel gide la embassy gide la blura shabal tilob der sel mle ong tila president el nura olbil em langay ra house Eseral Boracan free ang tilawd mong lodi kang alsel tel RPPL 12+1. Di sel klol tutele la bolo bodo dang liro kuya wa se investment. El al time ng lamo sel klam mga tel time el blang nga embassy gi dra blura shabal ikda di harawa rent. Ulo man sabi edel multi kel rental mo o maarat tial klalo ang mo investment mo asset ang mo klokle la blur belaw. El dia ka di luto del di dongoy tra rental mo oit moklo klev el kada moy tabto ko ludaw draw olel ndig sab edel el muka set yak lokle la blur belaw el taratam guk mo dak dos pergin sab edel otro den mutel may gelu duded malub e kada madengel wasay ngaringi yak lokle belaw ngarsel sab ela kabelment belaw el ngaringi aba shoringi ra al sela blura shabal el tirak malk medel sa lide ol ngasergi regen moklo tutelel lurior al sela development tra blur belaw direct nga ringi sel koram mal mloom katak ringi al sel la al ngaramong yang dimla kara al sel sel girel awdaw dal mamoy tel girel sel lunch program rar maawdala kadam dinga lo sel sel ablur oriore sel pasyor gidra all the ace ram talai sel sabi irar adal ar maawdala al ngar oriore el moringi yang maswel bertir rabet kal tamara kotulurior el moongi milurior sengar ungel sel ministry gidra health and human services Kudul mo ulit yung program al moray kalbek kalbalu, raal sila blur belaw. Osing ila president, ak mo bol tabasula umrulan mortirigel tir, amoklol ading asolay kalbek kalbalu. Amle o ural duluri ar loban tirir adra ospital el ngul wasit ruat amal ospersel ngeswa, amal dimle makasal ad. Mamle al dadu aw labanggela education mo sabi elay kalwom ra school el dito elay kel sa idio ra kaliran ngalaka emamot bok la kaliran mo uwodla ti alla al dir kamil kat mokla ahmal mlom kat taklil wase hindi kal sabi edelo spe ay kel utaw dal mo ra school el gida la kaliran ngalaka ra school al mamot mok la kaliran mo uwodla ngora makita ng udringil to ko iletir kal mo uwodla way kel lool mo dunga kasi tir kamilingi sa ido em makarang IDC rahmal makasay albodongot mok la rakuk tarawu mal mamrura kalir al avya kal kadal abay lak ngam draklo ludo dal madi mot mok la ragi kare lurior lendia ka bol tru al adra tal bulu with the exception al idrai at ligi bal botokar adal ngartegi dal program rar mo wadlan manar sel sulbertir Modosi krolelek bong makarangin sa edel dir kamere eringi mendia ka bol stop tiya luulange so almorar mo uwodala. Maalda adu amal mol ma radalong lela education
ما ministry ra health matir kaigid المقوض الجيدا مال مغولرتير أسابير الملمول مرسي لندي أقل سوادا بولا قتال المرتير قال مقوض لتير الكيرا يكتلا أبلور أوريور الغارني سيلقوك program را all the ace الغارم ذالاي من دي سواد الموت اللولنجيت الأدرى أولبي الواسي قامي ذلوت لهم داسور سي إبولو أول السبئذ الممقطقليات غوي ملاق البولو أول المؤيتر ببي داراذ سلمو مغوني ذي أسل قوكتغول جيري لا PUC إما مذلمي أسل غارنجي أغورا rate change را PUC سلبول غارنجي change را أرى لا ذنكي ما أرى لا رالما يا PUC ang nga process sa level druringi al malaya da swirar adra bulu emeral low ice ngorak medal wat tagi da dolgani kasing APA Administrative Procedures Act ti albes al mlamongod ara al silala aruli masel level nga ringi angidil chance ara la dengi malubeng dal malubeng suwer engwabod kodru tel APA lerul time menggirel mengaya kangera piwa sel Energy and Water Administration. Ya piwa girel mo ko through sel Administrative Procedures Act. Matumabalaw dasra adrabalu malakamen 30 raw erabol kangey. Sel labol merekal mga kangera piwa enggirel mo ra PUC ya PUC al mutul melekli o sisul process. Al mabalaw dasra adrabalu malakamen momrula hearing al muuchen sa rate. Mendiungil law das wal awaseng girel al muay sa ikaro kulchen sel murar adrabalura o eral mongod hindi ka to ramalat kalwasay kadamla mo duplicate ra process al auspe our resources al sabe del gukmal mo budulak mo ngrangklel ma aongi tawase medlutel mo o mesertiang ma presidenta mo at mo klaraba bilingel el mora olbida kalulaw lolingit 30 elwase medlutel ngutial di mo asel meteletel ng arambong modibol imol time the through APA process al gide like al rate change this was makataktil wase presidenta via kalomtok ramora public mora buay lo ay sertil gide like el mo mongodo adi dolingit ternya wase a imol time the bora buay the bora warasyo ma TV ma momala luuk lul the sweeter adal gide laikang enough hindi ka balko la piwal balko through APA ma PU symbol ko through APA e bodoro ra ay kay gidele engi del chance ra ala dengi maral masuwer mal kakaraklol time al mauuleng ay gel rate change amol mo diakal make sense mal ube kada tiol toira leng process ma bureaucracy bla the patmok la ade ungel alla awul mang kada mal din mutan bereng asulir arbek laav bereng asulir adra olbira kalulaw especially a president aroy the ending malmalat kargid mal diswal mutan bereng asulir adra belal gidela kaloreng artin like alngeswa no sabe el kuk mga al seltel supplemental budget malamol malolingit ra aungil al cooperation ma ulir labangel olbida kalulal kuk mo address ay gel ngia kaldel issue al blata southern elang embassy masel to ra ay gidele APA ma sel ngeswa rasuelval moran mo wadal ray kalbek kalbalo kaman masulang vice president mal masauna staff ay ginagel book pamela president regil kaya ka sibor staff for meal book kirel tial supplemental budget ngi ablel sa years tiang mamarel Sunday nak matengel mal to ka kirel mergumera tra media madirek kirel mera finance lu belaw maging ilo directora udoy madirek director ikeda was kami so they fell for 80 mal to ka kirel mi ulterior directors kamo. Thank you, Vice President. Hello. Yesterday, I signed the form for implementing the budget supplemental. So, staff of the Budget Bureau will be entering those into our financial system. That's the first step for an appropriation to get ready for expenditure. The next step is really up to the process
And to help explain that to everyone, let me ask Director Ikeda to let them know what steps will be taken before disbursement can be made, and the disbursement procedures, and maybe some more information about where that might be. Total mereka Vice President Marbek Laat, mal tungkol sa ngil total mereka merada media, ma tungkol sa ngil total mereka lado loreng sertiak madangil wasing, bato ko retirees lang oreng se omes mangira ais, mal understand the wasing kaltek talngar o mangi lamang, tiagi del ngol ma sabela olbira klulaw ma President Ruth Makli. Mang suada lo ay silwasing dim le saing pero mal dim le sois para abol ko lo mo lo mes silwasing ngara sil gotter adel e gotel betingi la tol sebe de lo top da gal ngeswel morar adlo spe kida sera kudi suada mo takligo sea tial nombre garragen imle gatengi de lo top di tial ngesu tial 480 mor trigel retirees trigal melngis ido de galo brior mang Lora Ministry of Finance ya obis rigid ratak sa wal lel ngorali del low real mal klo low real bangela Social Security mal bebir obis Ministry of Finance el mga tmok raw real mang dire galdi mlesa igid ya kada mlam ngada do obis Social Security matel al sis gida de mga tmok ringira al mugtelo mesa igel list SS e make sure wa ser ada active ngaringa role information tinang RC and then ngarasay dra finance kada chegal wasay tilga tourier ada tamra na retire mang Dios isusel legal requirements ra last year amal Dios isul el ang wasay kadre belaw 60 gim morbab o gol margim morbab mala retirement ra SS al ube ka medically retired ngaring isegi del medical disability insurance sel bebila ada era bol 16 sab el medically retired triem so isbo dol tinakra la man telgib el qora qadap mal lo rersel qotel radel من so del hospital tial le wais rarbek la del wasay obis ergid ma obis Social Security Ministry of Finance aurior el mga tmok ra disbursement el mamora June 24 June 24 albuy la kada malas malore del wasi era awera chan mal mom se kada blura mini game se blado tabdi seguida agora target rigid akmang dadu ulwaise Miss Jennifer di lu club se re lang gida otobda makada malol ngitrak koloreng reng asulir other club maklorang rire elo tang lo mangila ko makail subto magel qora ko makal wasi o memolaw du diwen en wangarate telel umasin din niya di procedure ma process amok medal di wala stir trigel mala retirement trigel already nga niya record stir alamete di sa na babire malawdo magado malas mel mutro taw tingil way segid ndi sel June 24 el bong e kada mala ngir tiagi de lobby sergi one stop pra obisera first floor nga obisera tax di segid el nga niya gira malmsulang Ergidra Ministry of Finance odre traigel kureor malwaiseng la amorni korasesel lududirar de trigal witaris emergoe ngartial mini games ergi enjoy mini games mekuk ngumsang Minister Obi ang magukpol kora smaw traigel kukora maklolureor ministry ngi Vice Consular te ale maluil tutaule korkauma arbekla to kunir adara Mr. Eludong mar adara amidial tir obangeder el alto tau ditablo okuksa dalo aisel mera arbekla adama tirgel moringa te lilo mesertial press conference rigeder el alto tau alas tuige amlo sabek nga ma director Stalin Pedro niya director Bureau of Communication Ministry rigeder MPII maadar amalunguis masubad a senator Ramangsaw ma chairman aboard PNCC Bradley Kumangay and lo attender sel ministerial meeting APT Asia Pacific Telecommunity tial ministerial meeting APT avec 5 years ang moringi
APT original other gid ligero ko concern ma issue moringi rakuk Asia Pacific etang mail mora ITU sel International Telecom Unional segi dia mo consider igel kuk issue ra Pacific Asia Pacific e margo nge malasmal elomes el waseng makaralo ng seorgit no sabi del deliver sel kuk statement ra balur belaw at yung ngilar ngudringi awaseng kidal 38 members amlo sabi ro kuil adal ko ngel sel kuk tul makadorngil wasen Tokyo o statement tel nga kuk no makatmokrel al ministerial meeting ra APT ma SM modurokl mora ITU marbek lat tial APT away sa 38 members ringin ding 140 tirgel domodortil waset affiliated members tirgel adal al tira alabang latgoera ICT madirek legal institutions al whether in school ngarang al tira direk al concern malasam al help ay gal issue ra ICT policy ma atwara communication ra igal bekel belu kida tara aswadal update ring bay sa director Calvin Igasira director gidara public work ma adar staff ring ira Jessica dirkam nil ngara Samoa itirge Mr. Ludong amlong le belaw al invite ring ilmong le bloel lida toera egal solid waste management mau renewable I mean recycling program ma diregal tangram plele mlo sabarirel msabe lawa atul equipment egal tablol equipment tel maral mer el almanda tamla shipment ringam la toba magadaw receive abelor el almanda at tablol shredder rataya awan ra egal masil egal shredder a otabadi sel del el ngara al selataya e imong a shredder atayal di mo maklungel egal magekarel el baras 1/4 den tela mang mosbel el al time es el shredder gida all top dar maklol el size mang maring gida low sparingil wasa ka low sparingil mo banggelasment tang aswar tangarang yu sparingil egal el mga tmok la egal baby raudor and di segi del maral mer el al shredder se agut maklim di mo aklungel egal magekarel baras ang tamal mosbel el mixering lo banggela ay gayam no sabaril ko kutmokra last week matamne update rigidar elil wase ay gida milgat mokra Samoa ay gida seya ko ngwa leb atel mo gidal mara next level ra improvement ra to ra ado olas malwase kada makara mga tmok legal muutal taya mang dial bol mo oy tarak mongel mo bla ko mi bay sabe etal kutmok mo ngoswira abebira tawara construction may gal maklo project tergida maktalgibel sa marial mga dadu andi gay kita tablo ba tokar ade bay sa madi ngul morise Minister Obiang regel update ringi guk tungum sang Minister Olgril guk pol update ringi raurior Ministry of Justice. Taon mura Vice President, Marbekel Ministers, my directors, malultutan mura adra media, marbekla adroring sa tel press conference, maltukubet sa lungiltutan mo trigero kuil el bulis mar adra justice el tira ureorel manggaringil tel bulu. Kita omes el was kadam lang momere karame asuis pradjun makadam dingel was segay kel mansel el bato ka graduations ma wa proms ma wa banquets ngaringam na momre ka mga mo ringil el al week and throughout next week
mang kadadi umaklat kara rebekal parents marbekal adrabulul waseng podo karigik lal safety ra arangan kara school ngarang lagi da ma tokora bakal tokora blila pulis you will see we will focus on increasing ra visibility ra police throughout the community. So you will see continue the stationary patrol units throughout the community, low amber lights, the ultra presence, and the wall deterrence, patokal speed online. We're rolling out the increase moringi food patrol during peak hours, particularly the downtown area. Very visible, very nga tourist gid lo mais ra downtown area. Mang kadolingit lo serbek adrablu boda klakar. Not only just this time, but particularly al time ma summer marangal kamo tortil idol mang takay nga siya bekal adrablu natukura bakal ma policing ma accountability podo tingel wasar ngal get tangarike tire kal al ngutial te al kidam tingay la kada di kadangartial balu ngirmang kado ring sa patokal speedol sido siya ma otobay tial highway mang agi focus dire ka patrol el angal kirela tokora speeding particularly nga rin patokal otobay do ring sel tial highway. If we're not able to physically so mandakal safe gim physically gim moltoy retir tiarala we will employ CCTV identify tirgay al-ade yung muringa wiyon mortir hindi dire kal mutal ta alo lingit arbek la adol wasay nga raw laklat kamoder el-ang ibo mesay gay gidel treta ile dostobal sum kada marula dire kal modula otobay madigo maklat ka al-kul wasay we will also strengthen our efforts in terms of dito maklat kalwasa anything 51cc and above al otobay require low helmet sugum kom operator ngira arara blue belaw 50 and under asap emda kamo helmet ay gal akora scooters ndil sugum ka operator 51cc mo ba make sure you're wearing a helmet then you will be stopped and you will be cited also maka diak mo dirak sella makada katangar segi del gora ulaklat kara tokoera bakal ediregal dito lutal reiterate thersel wasing ndirga standing orders sel tokora mikko all the way throughout the year that does not mean il wasendigel utro kol temela mikko bato ka amlal domes en na expire ta karingi bato ka amlal domes dia ka license plate ringi amikko mo bekal silsel lang so akadala kauklat kalelal wasay take the time perabla bulis inspect ramlim get it registered tokora safety dire kal SSLT al dire kal omay commander ko safety inspection mang pomodingel waseng ungil no urior aburi ramlim abi atelight sa kang urior nding we will aggressively work now to decrease and eliminate the the number apotokal unexpired tax madaka plate ngil almaramutra kada ngar segi dal overall to kora safety makadam dingal waseng maral medial igal games so ndiso kal isi Vice President Tatara partnership argi dal regional partnership logi wa Australian Federal Police kada alwig kada Mosana MOU almo part tra regional deployment tra igal policing agencies sa Pacific more than 10 countries involved ringil al purpose ringi selbor niya ako na maklol events maklol uldigla raigal balut del region nga nga deployment tuwa badal ra abik padingal igal member police countries almol nga sewa igal balut or sel balu so with the upcoming games nga nga 15 to 17 al regional police al logiw sa gidal MOU al merbela almol nga sewa police belau
ra security ra igal games. Tamo tirigasel lamay etamo sois pel memorial under director abla pulis e molta tersel plan ra security plada kat maklir gire la mini games mang ngogi usegi del etyang etter un kondia kada hara ortir ma dia kada hara wa kostertir tadimel mo mal el 15 to 17 people so kada renga sulela tagi del partnership ul sabil mo do ali segi the security gidra games ang so dal di bekelte al moringi kada di imo umaklat katukura drax hindi akal berot la al tokoy kado mesringil al ngaringira community sirigid ngiramang mako bloon masaular adra medial al direk al global metwa ba makadakaw klat ke police each other kada malmol mga segi dal mo kada madamlisi rabor de regid al continue ngaring segi dal coordinated border management group al consistent ng itirgero with key agencies including immigration, customs, police, canines, aviation, other airport. Kada malmol lorior el trail lolages rabor der lakasois beringi both ra seaport airport malmol malas malmisisi aurera dra tokora drax and that note el al time ngaringia 23 el long term custody ra cheller gider el al time 23 el 22 of which alak alwith long term custody pending a trial ra drax. That's the highest recorded long term el custody ra drug cases el blabo kudangali ra history ra at justice el lomsin that tir makadore nga sulala judiciary el lomsin that tir ulta long term el custody mingila trial tir they're not able to post themselves 50,000 cash bail el blel impose ring ya judiciary so while to an already congested facility ning at least kada madangel wasay sel el blol korange ra balul dire kal wasay tadimingira a trial at el mutel we kamit at least we have 23 people in there el mingira trial at the kal we kamit until it mo trial so dik 17 at 19 at 23 arsaal 4 at ardil 4 tirigel 19 el saala adrasina 2 tirigel el redila rasina total tira 23 so kada mo mura tokora prosecution mang agay sa most of them have been filed tarawngil aisel bodo dangali lay kada urior el angal increase the number of prosecutors sagidam letara ko ra issue gid say we do not have enough prosecutors sa lotoy raikal dekadil drug cases other cases as well between el angal mo August and we're able to hire for sure kada hire by July 2 additional prosecutors Ram Rigel kada malara Ram Rigel el mutel malara additional tour after say el malara 4 mo total 4 el Ram Rigel el May so the I get up a rate tergidra prosecution like legal cases museungil ais kada lingit tertial toera tegid toera drax yes acknowledge lo singaringa bebira toel el mo as masmel tel toera drax el readily visible el domes mga kadyolingit lo say while lagi orior la director ma adrabla pulis el girela igay report taigel omes hindi ngilala kam sure team report tal me gibom check dengwara obisra narcotics 488-4952 at Chibra Narcotics 775-8033 Detective Lieutenant Narcotics 775-1045 mom kadong almortin
Mamukadong mortir, ialagay mamukadong ra a director, el 775-8990, e nga ka 775-5014. Ay gel omwes, el kuramo rawang miringi, mamukadong. Alakal mga itirigel directors, our chiefs, mamukadong na director mga. Ang cloud to talela, abo daw tingel, wasa reporting na essential, el girela investigation na igal tokoy. Tirekal di utal te ale edik ay sa talgibel asesel to kol girel tial el current el facility gidra lila kalbuse chen el altay mga niya 81 el convicted and sentenced el prisoners el martial el facility gidel that was perhaps originally built el mo house no more than 50 or maybe even 35 if I remember correctly. El altay mga niya 81 el convicted el kalbus el ngartial bleed 23 at nga niya 23 long term el kagida blaktong mga 81 plus 23 so that's what is that 104 so that's 104 individuals el house tra el sel kagida el facility gid tirgay gid el convicted el prison population 74 at tira sal 7 at tira ardil for a total of 81. Ngaringiyar tiga ardil el 7 6 at tira ardil belaw 1 at tira ardil huriping tirigel sa al 74 ay mortira adra huriping imortira adra sina kada madanya ika nga dire kalja al parrot le ngirmang namo mase kada ti alblay makadawrio lore other cell el BSL facility rigi del ngarang SR el magi schedule del mo meseringi mam angale CIP manager former delegate Lee Otto mo masabedan masalwa say ngarang a practical timeline ng mo merekti alblay tela ludaw da daw spe el finish ringi ngara nga igelo ulang nga nga delay ringi this long mong mo sabi da lo lo bangela CIP ma obisa president mo ulbira kalulaw lord adisel play lang malmlamo or udel gire da lord adisel play so every time nga ringi ang kosoko da lablay ikadabat to kala karusel adan nga ringi ang blool mo nga ringi at klote alel mo nga udig el mo klote alel nga ring moy mang kadoling itrak kaloreng rarbet laat ak madgel was nga ring igel gura telgib el diakal happy ring yar el blada stobel teletal el mirachel el metal bleed ay ge me bodo understand ro kul wasay kada mga tmok lay gel the increase emilisi la security kada madingel bato ka malmol el klote alang mo makita algar mabato el contraband el mira tel facility mang director ma chibrachel ma bulis rachel malmol maloriol el trial malingit tay gagid el teal mang kada maldol ni trak kaloreng arbeklaat akla mo makmesang mesa tokora akal makadamalmol make sure nga rin niya ungil enough food supplies al mortir nga laget takay yung sewel makal malisi irsagid al security do tial muutal facility do re der selbes makmal do ni trak kaloring na reklav manya sorbe klav al ginel sagid al tokot tial chela dire kal di kumaklat kalkmul wasay again, ang masois para summer, ring isel division ng gidra justice, el division of juvenile justice, el loriol, el guk specifically girir minors, mar juveniles, el altime ang aring arbukor del doril ngal, gal ngar cell system, ngara system el ese ogiwa executive order 402 alak alwith. Ang masanga ngar elel segid el division la andera blabuli 467 gomeng 467 na iyo masa ngar elel sel division el loriol girel lom 3 juveniles al ngar segid el restorative justice matukora prevention ma criminal investigation el involving na 17 and under
mang el alta mga ringa sa initiative lo rio labang gala MOE la kada ko ram la mo matigal waseng tel given la increase a number rangal kal dia kal ngara school dia kal reported by law MOE require a report al sumarangal ka mo 3 days or more dia kal show al unexcused absences makadatra lo rio labang gala MOE ma family services sa hospital mar parents el mosab edel minimizer say the number marangal ka nga school lagi dal uda say 17 na rigin ngal kan merio agin nga school so ay gida gel baby ratte al ngal ka mo truant mo criminal justice system makadat makalawrio el make sure ay gida adakabe ay gida gel kora di summary ay gel gimrut teringi ak paimal madingal waseng ang aring protocol gerel remedial mem selboringi segi del te al vice presidente ko potral en sera gel kerami ko man musang Laim el boy el dimla ka Minister Gidra Justice umleswad al dedicated tiya gid el press conference gid el ngun sa Minister Justice olgri el sa dapat klurior el lalong at mokla magdamal appreciate ra comprehensive guk report ngira ministry esel guk poltemi well guk lang ngia dir garmi ul girel please go ahead el al time guk ngulo ibulil mora minister at matu guk pol ngi mar adal guk lang ngia direk guk sorry la pergidel girel Sula Vice President malungi tutaw tawara ngil segwel kada masada tawara darak sumahale baik kulngit rangel guk chief gidra youth Google share agel program agel lagma makuk ngara preventive side to agel program agel dollars من mga ngalget mandi agal bol tour agel to qara draks mo palo mo la chief qara update agel to qara scholarship ma agel gukte al yang ayas Maligit ito sulang minister ma vice president. So the gomagalom so the legal update division of youth career development takot takung tete al congratulate the Rogul class of 2025. Tigil ngarit selvela markrelvela high school, pala community college, college graduates mamugta promotion day 8th grade ma kindergarten. Agel Rogul omlita school adi blobela alwig. So atleta la rior active strate lir mga igal tobet sin sitira omlita graduation momrek. Ya rior nga mo obengela obisra citizenship placement good maklar reach together. Again, I'm going to Sunday. No sabadan mo regal outreach one call. Elementary club ng Eastern Oregon University in Clela ng Algel Belaw. Dakme dal nga dori ng Algel Belaw part tingi. Etaguk na club sila Eastern Oregon University more ng Algel Belaw ng school say. Mam na sabadan guk ausum call elementary. Introduce sige the mga ngait waset TLIDC ng Algel Belaw ng school say. Ngara made sure that there so got the club will me obviously was at telan grade ng sila school do uk na TV sila human resources was trigel graduates seniors ma trigel nga graduate school la master degree uk ngara obviously citizenship placement lo siga ready trigel nga yol school uk aguriar ng trigel nga to career development magi ko mes again made sure that there ma planner there adjusted niya labang trigal skills magal urior tomdas ko sa startup sa ito solid morning. Last week Friday graduation PCC ra pala committee college Mariatela daguk mong meet daguk 30 el PCC interns ngar sa the summer internship program lamur May 26 el momagra June 26 so trigal interns ngari trigal not of the PCC again, ganun mugto follow sige the model was sa trigel not of the PCC ng internship program. Yeah, really internship program, a citizenship placement, the more material siga ready. At trigel das will was set the soril continue education theory I cred belaw. Malubot the mulmol mga PCC ak more material the kumula planner theory career development. Elan Friday, kuk mo last round the internship outreach again. Kuk mo meet the trigel 16 Palau National Scholarship Board the summer interns. So elal year the expected 35 intern junior ma senior college ma
master's program. El summer 16 I'm looking confirm in May. Half for tier na start the load year. Muktal half for tier I give me your tier I got no graduation and murder below. Was there at the element ng artyam. So Friday I give me meet their tier and go rule orientation and learn man marwela lo mit tier. Obviously nga ka malawriyo mga legal rogol embassies, ma National Scholarship Office, magidak share information and rule outreach, and that on nga sir tiriga rogol sorry la apply scholarship matukra school. So may gigi da book update ng siya ko share ang sila. Vice Actor kalon ngito ma Director lang almusub book update rida tukura tourism policy. Kada finally kada na namo sign nga president. Mukha mo mala sa malol tao teringi dal almaral milrak makunitra Director lang bukol so dise. Iltutaw musulang Vice President ma cabinet tal mal lungil teal malola ba klol humility ma gratitude et me warung kol wagal dilong minister teera obviously the Bureau of Tourism ma Palau Visitors Authority ma teral partner sir Asian Development Bank el not mage gut maklis el man klol project ridra 2024 el gut maklis el mo es el Palau Sustainable Tourism Strategy. A little background, the previous strategy or policy le Palau Responsible Tourism Policy Framework kalsel am lamra 2021. Bang wag usay los edel matiranges for Asian Development Bank el mo fund our consultants el mo partner lo mangela obviously the BOT ma PVA el mo kun maklik edel BS etya mal di mo briefly smoothie kaya mal extensive research amlet temel tial project initially mlegila lo mura January mo mura September digim le push ringil mo el alra kara March. So it took over a year el computer test strategy ling gimil sasel klolu tutelel el wasing gila del mitra garo kul 16 el individual states understand the state level priorities are in terms of tourism. So I think the best part of this strategy we've reserved one page for one state to identify their overview in terms of tourism, their prospects considering a current status or tier. Are they established destinations or to solely develop more tourism, and to what extent do they want to be involved in tourism? And with that information, first step palgibo mo ringi adik introduce rangkal adamamal di mere. Her name is Miss Preksha Goyal. She's a intern from the Carnegie Mellon University, and we take interns from the university every year. Their focus areas is on IT and programming. So there's 6 students with us this summer. And Miss Preksha Goyal abangget el mo kut moklisegi del mo data management or tourism rabi OT. Ya mo ngar el segi del data management system collect information na states marokul partners and track their progression mula sing what stage are you at, what priorities are you looking at. Ngaral nges wangarngil from international development partners or local funds el mo target ay state level priorities. And hopefully in the coming years, we'll expand it to private sector, community people, more easier send in their feedback, whatever they see, and then also expand that to the initiative, Olaw Palau and Palau Pledge. And using the Palau Pledge as the official certification, Rogul tourism aspects sa Palau. Musulaw. Ipay sa nga niya last, nga niya klulurol dorur ngira ulilyo mga yaw, kaya kalangal tanga tinggel Minister of Health ra siya walang lelding rigidra just a few weeks ago. Magulngit ra Mr. Oba kumbol brief rigidra aigel ngukureri ra ulilyo mga yaw. Malungit tuta sila vice ma minister. Kaya tuti ban chamin. Order sila obviously the Bureau of Cultural and Historical Preservation. Legal buku sa legal dakpok detail legal di ongoing project. Maktium skumegil ko di brief info lagi bla mara kel adar shabal. Terubur am start tra 2009. Lobingkel la Social Welfare and War Victims Relief Bureau under Ministry ra
Health and Labor and Welfare Blura Shawal. Mle actual effort tira concentrate Mohammed Lilio. Namely Pladino Switch. Immediate vicinity landing beaches, namely White Beach Rablilio. In 2018, Seltimra Adra Shabal, Amne Marai Calvary Research Amrigel, and particular a mass burial site Rablu Ngayaw. Lamodoring mong Japanese Saipan Cemetery. Sel dalak karinga almost 1,000 Adra Shabal ngaring, Nadra Makamat. Musemra Rablu Ringit Elang. 2024 dito si Sir Adra Shabal amlo tikara sel mass burial site Rablura Lilio direct dalak karinga 1,000 plus sel Adra Shabal ring itom na start mala DNA analysis 2016 still same year Adra Mrigel sel lumqador tikmon defense POA MIA accounting agency under the Department of Defense, I'm the chair of the team. Adra Shabal. Since the DNA work, a total sample of Adra Shabal, 647 samples has been collected, represent 528 minimum number of individual. Of these samples, 218 has been determined as Japanese ancestry. Sel bolmira igel DNA report ma analysis rogoy igel use al muktemer belaw morning ceremony sing cremation ceremony ito cremate igel use mo mal makabluri di mer sige ta kori di report ta igel ongoing project to man sulang Di kita pa sa kura apko project ram na ministry kom sulang. Sulang minister matul ka umaratam. Direktor ilinaklo al lomtera Minister Victor ang artiang ding dia kaswal mo malgo hindi kami aradra Wong. Okay. Kada motel di ayamal mora adrablu tia ongerul time lora milas ngoya dengira during artial press conference sa medalo utal malmol mo gelom teera Minister Victor ang artiang ding dia ka soal malkoy apol temela gerel sa ngarnya ko rakarmi ulmornya ra media elbongi di kumtera Ministry ra Health and Human Services dik direkal kureng asulira at rolbir ra kululaw selguk supplemental budget niya lulto di mera ministry seselmlo replace ay galudo dal gukle dalusra ay gel grant tal blel katta ay gel federal programs makadamre nga saul gel se ongerung kami amatangyara at media was ya urior ra ministry ra tukera ukurur belawa di malmol medical sales malbat to ka urior di mangal medical sales makbal mre nga sulira ro will adal urior tial ministry altira urior gire lat to era ugrul rabulur belaw men sabira beklat rabulur belaw selba akrat to era ugrul tir tapo mesra time en bay di maral mong babay di kul mori saygid ang bol sabe dan ul mastrira kami or adra media bol kuk lang arnya kami ul mera amam ngarte aday Jennifer okay. Malmo la PUC marulital press conference malmo ora exciting. The baby question na mal kwarto kang information na to but this wakalo kera kotel kera mura Ministry of Finance kera sel el tel 480
sele amnet tela adra last year sera tigen me recipient tel position yes. Alas tirim no sabi lo to da little over 2,000 checks. Ek mo mas kausil actual figure. Tell me since I told her graduation, but I guess not. Minister of Young kami mention ra tele-meeting ra kami ra omlato. Okay, never mind. Dakat time. It's not time. I'll catch him later. Jadi maybe question ang kamura Minister Olgarila. Kami mention el MOU partnership with regional police policing program. Tirigel merbelaw. Tirigel to represent Taigalpek Kalbalul may attend ragay malubeng nga niya ako ra tangara the specific countries nga niya ako ra. Ngoy say nga nga baby it's regional mang legal member countries partner tel MOU mang nga niya baby ra bulul Miragal Games nga niya arbulis regal bulul partner tel MOU. So I apologize I did not bring the listing of the countries and member countries, but yes, some of the countries that will be represented at the deployment arbulis ang aring abuluri na din participate Taigal Games. Tirgal mengiril matangalia peberal ulbela wal ubet ti under ako ti ngari ako assign al police rebela lo bantari. Tirgang structure ng iselbelsi sa pa etamel mesois palme uriol nga under director of la police. Yung aring security plan lamat mo to be finalized. Kung specific la a security ra games involve venues ma villages ma movements at tirgal athletes alamet mo already ra mo supplement the tirgal local police officers and mo assigned and mo gay gidal activities ra games matol tirak lal ulay gay al udra so they will be working with our local police while el supplemente shadow maleel mang diakal bol enforce ako ula bluri tumol enforce al ula balwadal under la director of police. Kadilong dito question ak ask malet dem yeah obiyang erek next pastor got questions limited to question ang ask for. The state of the Mara Aurora. I see. Urorarang esar. Ako nagalawa siya minister akir esar na question wasin. Kung may sakit ka paano may biligin Mara Aurora. Igamal mo. Tingas aman mo tatang. Ito betul pa Aurora ngayon direct. It's mga vice president sa lubong na direct mo tengah ude mo transmente kung tengah it's ridiculous. Now, luyo rakal waisi. Mo mereka urang esar uengra. Ngra ulum star waisi. Hindi am sulang Mr. Ludong kita ulum uror arayang esar sirabil ol ako po president awips Lulmes raurol was sa makarador adi mandimne tangit mauta urele laigel klawal sel de portiale four-way street ra esar sel do lang ra kapakto del mong yung sa makaray mo lauror raigal klawal matangalaral man sa paredan mare del me ay siwe klero gira uror atara auror guksel dangara simisu doral mo Siam negire lo mo uluror endim naringi on tila kavenorang esar el may naringi sel ne fel el partara igel namo mereka luror el wasal sebe ele lam kat mokol sei sia tara
hablo o edel moraudor o ngerung arangan traktol loban terir amna motela lamiter tira adak el al afternoon yang aka direkal mo meeting aka manager gidrali Otto ma director Calvin aksoma ma-update so ka-update tilet tam namin tilo panggalakan traktor yang wasa kada mangila a material sa maklakadal lulumuw sa mel girela igaludor lesem le fel al rail algo tospe ay gele na besang klelending igel still el lola el driver alongside rail mang mosbe el diakal el tobda ang idil aggregated ang ralo labelom gegering umismentering ma el al afternoon ak mamlara updated til endire kalmal lamo o meuda uror mang I hope next el press conference ra next week mo sabi edel provide updated information al may andi madingel wasen diakal takan traktor trigay gi modor atara isul adi kalsal the best honest mga dado ring itiral kan traktor labang gida Mr. Eludong tang songs matasala sa raptolor may gida direkal baby ay challenge el gibom adado ko mamatire malas mo mesel wasing kada makarang euro labang tirire mo mera imol project te tumubo on mo imong move on rati tangel receive aptolor bol delay al-effect ay garogul project al tiro alap mang malmol mauro laban tirindik maral laban game ko ngel wasing mal na dile auror tila yidi afternoon bok mitang ma director mali mo update tirang la sabedel wasing ral timeline ablala do ringi markan traktor wasing sabadil lo tirklital timeline na maigel el requirement sa schedule audor alu benda ang matukukomta suabe birat leta ele complete gal audor ila tinida last year el mora minister justice minister mlatpo bata sel report ra tingal ilis wasem ngrawul mat ilis tilo bata kele tingal kalubus ilis mude sa ta question ongro question wasem sel investigation ako talaga lams girel misel algo latest el boss sa trustera matpang girel misel boss lo PIDC raw era sekyo naboy talo bendir marala siraberni Manmasaw na Mr. Ludong Ray Kalkalin. Sel to ko ra recent escape la makatmok la report ringi mang review ringi al time director yagi mo ada do was saying aside from so there's 3 areas to look at ringi ngarang amle gaps ra structural mga musabel amis ngarang agila dal mga talamars ngarang amlo rabatak ra aureri ra pulis mangle hapental escape and how makara the ensuring da kalutal happen may gel kuk criminal charges forthcoming and related on moramle escape so se selto ko na escape against ra talam sa dire kalmalmol ma investigation na ringi ta kloluri ramlam katmok kalginel se Mr. Ludong ringi sisi el lead sel blalotoy mga daduan el alobengel officer attorney general el ginel next steps el tutay ganding akmadingelo sa makatira tal baluwa albang alaringi mas taru saringi maktilingi trakalureng hindi ka tayo time mo sa baamal almom isin mo rabulul waseng wangarang atletelel
Sel to ko ngat pang I'm assuming kam sa other sel quarry. I say. So sabi adal confirm it was within the last week of May mo yung laring niya atul incidents na take place or sige dal quarry nga ngat pang. Two separate dates el osisyul pasyo emle osisyo victim tiang kora involve elements of robbery ngaring yar suspects in mortal pasyo end up self first incident ang ngaring ya although dal ngilay malabang gilabay pira documents el mlara tilanggal a victim a 62-year-old del Rubagrasina. Ongerul incident el happen na osisyul basyo, osisyul victim medal 6 days later dire kal lor osisyul basyo, osisyul victim ngayon victim am sustain injuries kada mesaykel lakmul waseng ng airgun nga pellets that were recovered at the scene el pellets ra airgun ngulboy sa upper hand ringi ma left al thigh ringi ma upper mid stomach ringi el at time mga hospital stable at total did remove agil pellets but according to a report ra hospital in stable dil kakabol sa irar pulis el mga dadu ringi kadaming tok tangal mo kongel mo sa bedel mga dadu ringil guk malara statement ringi pulis ra rigidra division of criminal investigation na ulurior throughout the weekend ma holiday loltoy ra leads el girel tagi del case ngaring CCTV footage lomes ngaring na interview trigel el adraurior em Marcel Quarry told together kabibira information that are coming in. So we continue to investigate their segid, and again, hopefully within the next week or so, sabedel almutan lot of the more definitive el picture ringin. Gigi the information will gimolap, ultoira some promising leads on that. Parang klesel taramul ringi. I'm sorry, pla. PADC. Bas kakatele kalmutal masang saygid ang ngaralister nga kanlamura DCI, criminal investigation, al malara update der saygid unless I will report on that shortly after mangirel ger saygid. Malklapo ko leong ituta Vice President, mar ministers, mar directors, welcome back, Chief of Staff, and congratulations ang lagim. Vice, sera last the press conference akme overlook at emuar nga game laringiya our couple adal lot mage message el mail elwase tamle retire sera 2021 ra hospital. Laringiya tax deductible, tax deductible, laringiya allotment 13 mora credit union ra hospital. Melmuter al seals, which was 2-3 weeks ago sa last press conference, dim lagi sa text and diktul akne promise alwasak me oger. Sorry rel gotam lalmu sa papiel mora credit union ra hospital. Melmut na for the last 4 years odengwa etakmut mo get back to them edidia. Mungogel wasin sab emel mo mesa tirigel mla mo retire ebol sa pamirar atamel malu sa loob ta contactor til emel muter el alsid sendir gahal ngaigel ludu der tial credit union makora din leswa kal chair say kamsulang Jennifer agumdas we for the first time yak marong siye, so let me look into that. Hindi gumrang alwas igal credit union ay gal adi tiril gukti mot makar adraureo re margo edi say dal guk mo member union may gal adi gal partra governmental adi gal partra tial ministry ra health and human services
laguk timletil adrauriore mot mage gut clear union tire. But in any event takmla rong sirgaw, so I will look into it. Emro ko maskaw response al girel. Adange. Okay. Ito kakarit hindi halali lutel ko ra ako rin yang. Kada vice ang kata ko ra mal mereng asulela olbi lel mlosab ilpas sa supplemental budget. Hindi sera sel wigaraw eral pas sa supplemental budgeteng malmlo klowa o malukol dengi maral mo. Kada mal merengas sulela executive branch maulbi raigel lifeline na subsidy. Hindi ngaringyar adel mlam kadong nga halmorablirir. Yakmaran na street tuluga dengi maral mir. Maral nganyar di masuka di ewaldar trapo ilalgukmal di SS. Mang akorahmal mo filaloban tatarire katamlarong strirar arbebirar mutuling argid alwase leaders agid wase aigel mospe agirul haraw muaise. Gadam dingel wase ngarinya ongos aklelaw do. Hindi akunda sing mal na mo maringar bebirar adal guk ngaryo raw dudira a 15 al ubang luy el telael. Selgu reng serar adal mlaw dengwan nga al koram nga adu nga mar message nga akunda suntial wastewater mal na kolia ipangirar adarabalu. Le ngan botokol build sel blal senda screenshotting aral makuk ya mal klol ya suira wastewater. Makora di ngartiang sel domes sa session maigal press conference kadakora mal namo o aiday ending namo diak ser rengal elwase makara podatake the morning differences ergid makara the compromise emerald mom satyal tokora ADB loan al girel tial sewer le ngania adera PPUC lo eso se sengara 3 million edi blur orior harara 2000 el adera orior a harar tial ADB loan tial sewer egidam tingel was tial sewer. It's a failed project. Erul telal el-ad harar kera orior harar tial wastewater el man na koliya ipangirar botokol ad el keto niya kera el sela blur orior mga kora diol ngitel wase mebo de satyang director Uduil wase is there any way el sab loader lo bangela olbila bol sab lo to without del el bol sab la government del pay mo ol takartial wastewater loan rather than the miringira al sela blur orior emla mo kotaira ipangira at I mean, you know, bayota the medo sa taigal patokol torul. Di at the end of the day, ngara impact taigal patokol lurior mla affecta dalang aklirar adal akmal feel nilek mra namis ramadak. Mga adu artia ko ramal mo swakal mo emotional lek mla mrail mo raigelo bali lem lamis ramadak. Mal maringal like I said, tigel adal hukmal di misuka SSL di hal maklaw ludo. Amal affected, so ang swadal move forward hindi ka tamla soy sa persel leads to sel tingin ka vice president wase ngaring yar maas mla moldur rangal gidel di mga mo amarikla mar maas el gudang alil nak mo nga sa gamam sa sel gimo mga mam agiti mga mo amarik man di halpol goli tial pillar gamam ra al sel ablal tial flash akundas it's something that we really get el lomterar adamral giret el mongil lomis ngiyo as makarapot the help rar adel really aklangal mo bayot especially gal basic needs
Mengora di sua kal chair sel le minister a health yal suko ma family sam la mol tur ngal gir mar ma sana mo mo erikl e di dam tinge ka dam la rong sia ko state tem la to de wase ngot te klo leptora a blur orior mang akumda it's a health issue gire ten mo masangi address ngil di al di wase tial tora PPUC al ubun tora ralm kamal masulang ko mengakmal ko ramlo ko mga tal mga tatu Hindi ka mal masulang raw ngil commenter ka Jennifer akum daswe kita di kirti al belur belahor rokuy o may orior al sel orior pag direct aware ar bepir ar atrabelul maral ngarngi ring retir rat ko era haraw ating girtir mga ra so I know was a president aware ti al toy in fact tagi direct mlatal gim address ringi ra cabinet meeting di agi oili malmay merko yang gai dia mga taklam roku i mga damot magi address ringi hindi kum tabal wase tia direct dia kadil sa LD executive branch el kat maklil to koil ngirela entire leadership rabulur belaw al mot magi tibira tal to koy eso lang maral sa pedal gut makli tiang al ngusut tirirar atrablul tira maral ngarngia aring albangar at koira orala den girtir mga rae so thank you for sel malugil commenter ka gim larong si malme president el ibomdagi gim lo tel address ringi adangi kumsulang Minister Obiang, pati question ako sa supplemental budget. Awan ra source of funds tinobra special airport sel portion ra to ra PPF Pandanbara Airport. Ma question na ewa kasi agel dakaspe aus pa ella agel to the airport maunto spell mo ngalo bese prerogative ra olbil civil di otto daw to mara bumisring nga supplemental budget tayo. Kumdaswe. Kamsulang ele kumdaswa gel revenue ko close sa airport. Adiwa bekl revenue legal ministry ma agency ra government all system mora finance. Esel labong margo nga other olbi la o mesagel palasil direct. Sela considera budget ra ministry ma gel bureau tirm Oy, amraringi igel el revenue ko giwala al wasentela web airport mangarang abase airport adira kal igel gem lo lingit tablo labas kama el maybe ang asegi del teletal wasing at sumang ngaringa revenue gimotu egim telgibel kwara ngara priorities sila considerar wa budget tama ngaral wa sa gidirekal ngaringa uspe elagel luesar other olbi magidel other orur tagaludor awulam nam kat mokla palasil wa same hindi mararinga arogul revenue do sis para government amor omsang leng other olbi ma president tirigea make sure tamin mo ngilabingel mo sabel masyo ay arogul services lo giway kal ministry ma agency. I hope and Karam no. Ngaringal mo tel lamongi. Okay. Mada ubiang adir ngaringia. Oy, Vice. Komeng hindi agul mas ang clear trial adal gimdelang almora APT. Di so adal almereng asulela senator mga Saul ngiya kuk ulam tera Senate hopefully akalik sertiral olbil almele gang patol policy asawada ra tial APT mar adal tira ngara involve ra aigal conference ma forum olto da eselu daswa ma daswel girela mo peseluror ada mereka sulel kukno sub el journal git aktire kal mal mo giutiang mereka sulela a chairman kumangay a Bradley kumangay tira ko korur tera PNCC tial clol el service provider abelur belaw mang sewedel
Sebel guk no mang mensa yel updated ma esal issue ma palasil ngamra la urol girel a director Pedro ma adar malunguis ngungila paduling iter kirgal adam at participate devay sa mangungil sel da mega da kayin seul raigel ko urol da ngaringi el masaw dartial toy mang hopefully ako adra seneta moringe ma olbila moringe ungil cloud til terura a senator mga sauringa chairman na cyber security direkal magne cloud tapi gara APT Bradley sebela PNCC mar adra board or star adra board del guk mo ungila cloud til wase ngaral issue ayel korangara priority ra om sauder angara tial kuk sub regional gid regional APT mang dimle soal recognize effort tir ma participation tir yolingit was eldo giwa awngil support ra dolong lete mar kodol mol mara urol kirela apelwadar belaw sulang Okay. Mal masaula Minister Obiang. Kidala marmaraw labang lelti al press conference rigid. Me before at the end dedik ngutial teal do ais luaseng mara la promotion raigal elementary school rablur belaur el al week posisiul time el al longewalu reor el Thursday yang aringi graduation ra belaw modak ngay school ya guk Friday yang guk Palaw High School ya sarude yang sel mo last graduation ra Mizenti High School ese amorgila igal orok yolela igal graduation ra blur belaw maximum tera president belaw ma executive branch sa mga kabalment rigid ya mo mrenga el motel maldigan graduate trigal students rigid el guk ma promote mar kuk graduate trigal high school se direct el alsil sen guk ngarnyar rurior tial am trigid el tugubet sertir el alsil sa tanjo virtir el alsils ngarngi ngang Cheryl Aratsi ngang sensei ra Mions Elementary School ngarngi May Danesa ngang guk taranur sa Ministry ra Health and Human Services madirek junior sumor ngang guk adami Minister Olgril ra Bureau of Public Safety Ministry of Justice magdang utial te ale malwiste ma big happy birthday el mortir gaigid el guktan jo birtir el alsils emro di bok en del wase gi yom te era kabelment belaw president ma aranglela kabelment belaw mal mrenga sulirar adra kabelment lorior el make sure et yal am trigida mal mol gutmok laigel bekkel ngar ler bekkel sils el provide a service el morar adra blur belaw rowi always say mal sulang ele gaw ma Mr. Ludong, ma Jennifer, misal guk next press conference again. Thank you.